Yes, bakunzi babohoka ukira TV rero reka nongeye mbifurize kuguma kugubwa neza, guhirwa mu byo mukora byose birumvikana. Namakuru agezweho arebana n'umutekano, politike na diplomasi tugiye kwa tubabwira byinshi bigiye bitandukanye, tubabwira uko byifashe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kugaruka kuri byinshi rero bigiye bitandukanye dore yuko rwose urugamba mu ntara Kivu Amajyepfo rukomeje kuba magasa. Ni hagati mutwame ma 23 n'ubundi n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, abarundi, abacancuro ndetse kandi na bamwe n'ubundi bakomeje kugenda bafatanya n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane rero bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Turaza kugaruka by'umwihariko hano mu mujyi wa Uvira, nababwiye yuko mu kanya gato gashize ahitwa za Ruwanga imirwano yari yakibino hagati mutwama 23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Turaza kuba tubabwira uko bimeze ndetse n'uko situation ihagaze. Perezida w'igihugu cy'u Burundi General Neva Evariste Ndayishimiye, turaza kubabwira yuko ubu tuvugana yamaze kuba rwose akameza asizora avuga ati intambara igomba kwera noneho hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse kandi n'igihugu cy'u Burundi. Ibi kandi bikaba bibaye nyuma yuko ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu byamaze kuba ibicika ahitwa za Kavimvira. Turaza kuba tubikomozo tubiva imuzi n'imuzingo Sukhoi 25 mu kanya gato zimaze guhaguruka ariko di mbere na mbere reka mbanze nanasuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, n'abantu bagaciro gakomeye cyane badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zimbabwe ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Ariko kandi ku mugabane w'Uburayi baradukurikira ari benshi cyane, bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari mu Bubiligi ndetse no mu Faransa. Tubahaye ikaze nabo tubikuye ku mutima. Turaza kubabwira yuko kandi uwitwa Tshisekedi ari kuvuga ko Abanyekongo ari bo bambere mu gusenya igihugu. Ese bari kugisenya ku buhe buryo, bimeze bite? Ni inkuru irambuye turaza kuba tuyibagezaho. Turaza no kubabwira yuko umudepite wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yateguje iminsi 18 iri imbere wazalendo zikaba ngo zinjiye mu gihugu cy'u Rwanda. Ese zizinjira bite, bimeze bite, tumeze bite? Turaza kuba tubyinjiranamo. Sudani y'Epfo abasirikare bagera kuri 6 baroni biciwe mu gitero cya drone, turaza kubikomozaho. Turaza kugaruka by'umwihariko ku nkuru zikomeye cyane zikomeje kugenda zituruka ahitwa Imwenga ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. N'ubundi urugamba rukaba rukomeje guca ibintu hagati mutwama 23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere yuko dukomeza n'amakuru munyemere babwira yuko by'umwihariko turi kumwe na muganga gakondo. Ushobora by'umwihariko gukora buri kimwe cyose gishoboka, ariko wabugize ikibazo kigendanye n'uburwayi ukaba wamugeraho. Muganga gakondo rero avura indwara z'amoko agiye atandukanye, nk'abantu mwe avura amarozi, avura ibitegano, nyamuneka za bagimande aravura, avura indwara by'umwihariko atanga imiti kubashakanye. Nyamuneka amwese mumugane rero kuri nimero ya +243 886 iyo nomero uyandike rero nta kindi kintu by'umwihariko usabwa ako kanya, nyamuneka kwiyitaho rikaka mu minota mike cyane, nta masaha 28 wamara utari woroherwa cyangwa se utari wakira mu gihe wavuganye n'uyu muganga gakondo ukamugana. Yes, turaza gukomeza kuri byishane bye bitandukanye rero tugere tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Breaking news itugezeho mu kanya, uwitwa General Prime Niyongabo ni perezida ni General n'umwe mu bagabo bayoboye ingabo, umugaba mukuru w'ingabo hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ati twebwe no mu mateka kuva isi kiremwa niturigira dutsindwa, nyamuneka. Ati ku mujyi wa Uvira wafashwe, ariko ibi bintu muri kubibona nukuvuga ngo igihugu cy'u Burundi ni igihugu kugeza amaginga ya tuzi neza yuko cyagiye gitsindwa urugamba mu buryo bugaragara, ariko amakuru arimo aragaragaza yuko ngo n'ubundi
ngo igihugu cy'u Burundi ntikigeze gitsindwa kuva isi yaremwa. Ni ukuvuga ngo yirengagije urugamba barimo barwana mu bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, muri teritwari ya Masisi, mu mabuye y'agaciro ya za Rubaya, teritwari ya Ruturo, teritwari ya Nyiragongo ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ubu tuvugana n'umujyi wa Uvira bakaba bamaze kuba bawamburwa muri rusange. Ibi byose uyu mugabo arabyirengagije, amaze kubyirengagiza nyamuneka ahita avuga ibyo ngibyo muri kubona aho ngaho. Avuga yuko ngo nta gihe na kimwe Uburundi bwigeze butsindwa intambara, ahubwo ngo bugiye kwinjira mu ntambara by'umwihariko mu buryo navuga ko bweruye. Ibyo byose ni amakuru ari kugenda atugeraho. Nibiza kudukundira mu kanya gato nari ndimo mvugana n'umuvandimwe wanjye uri hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nimboni turaza by'umwihariko kuba twamushyira ku murongo wa telefoni. Gusa nibitanadukundira hari umusesenguzi dufite by'umwihariko turaza kuba dushyiraho ikiganiro cye mukaza kuba mugikurikira, cyangwa se natwe tugakomeza muri rusange. Ariko se kandi ku rundi ruhande gute babigereho biragoye kuba AFC M23 inyeshyamba zikunaniye zigukubise zikakwirukankana ngo ujye gutera igisirikare by'umwihariko gifite uko kimeze. Ni ibintu byagorana. Ni ukuvuga ngo rero reka yenda ibi tunabive mu gihugu cy'u Burundi. Icyo mugomba kumenya ni uko ibintu kugeza magingo ajya bitifashe neza. Isaha ku isaha umutekano uraza gukomeza kuba muke mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi ikindi gihari, nyamuneka nyemera twinjire ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi aho ku kibuga cy'imirwano intare zasarambwe zamaze gufata ibice by'imidugudu birimo na Gipupu. Ni muri operasiyo zidasanzwe mu midugudu rwose yahariya Imwenga. Amakuru atugeraho aravuga ko abarwanyi batwirwaniho bifatanyije na AFC M23 by'umwihariko binjiye muri Gipupu, ni umujyi munini uri mu murenge wa Itombwe muri groupement y'Abashamudinginje, ni mu misozi ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo. Habaye imirwano ikaze. Amakuru menyesha yatugezeho yemeza yuko ngo hagaragaye imirongo y'inyeshyamba zinjira Gipupu zituruka Imikenge, aho uwo munsi rwose wari uwo ku manywa. Iki gikorwa rero cyo kwinjira muri uyu mudugudu kije nyuma yo kuvana ingabo by'umwihariko za FARDC n'abafatanyabikorwa babo hariya mu mujyi wa Uvira n'ingabo z'Abarundi, nyuma y'iminsi mike rwose zibutaye umujyi ufashwe n'abarwanyi ba AFC M23. Amakuru nanone aturuka mu bitaro bikuru bya Itombwe agera ku gitangazamakuru cyacu akagira ati: twatunguwe no kuza kw'ingabo z'inyeshyamba zitwaje intwaro zikomeye ahagana mu masaha y'isaa sita hano Igipupu. Twese twahungiye mu bihuru. Kuri ubu umudugudu nibo bari kuwugenzura, binjiriye nta kibahagaritse, nta sasu na rimwe barashe. Umuyobozi rero w'umudugudu wa Gipupu ntiyashoboye kuboneka, ubwo twakomezaga tuvuga kuri ino nkuru ngo tumuhamagare tumubaze uko bimeze. Gusa mu masaha ari imbere n'ubundi dushobora kuza kumutereka ku murongo wa telefoni. Kuwa gatatu rero by'umwihariko kuva kuwa gatanu tariki ya 12 Ukuboza, bivugwa ko imidugudu myinshi yo mu misozi miremire ya Mwenga yashizemo abaturage bayo nyuma yo kuhava kwa FARDC, bavuga yuko bashobora kuza kwatakwa muri rusange. Ibyo byose rero bikaba bimwe mu bintu nyamuneka bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane. Ndabona ibintu bitoroshye Imwenga kabisa. N'ubu tuvugana hazindukiye imirwano ikomeye cyane hagati y'igisirikare cya M23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi AFC yatangaje ibi nyuma y'uko tariki ya 12 Ukuboza ibihugu by'ibinyamuryango by'akanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi byibasiye u Rwanda birushinza gukomeza gufasha uriya mutwe. Igitutu ku Rwanda rero na AFC M23 cyongeye kuba cyinshi nyuma y'uko inyeshyamba zishoboye kwigarurira uduce twinshi two mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo turimo n'umujyi wa Uvira. Ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ububiligi, Uburundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
byumvikanye mu by'ukuri bivuga ibinyoma by'umwihariko nyuma y'ifatwa ry'uriya mujyi. Umuvugizi wa AFC M23 rero bamwita Lawrence Kanyuka mu itangazo yasohoye kuri uyu wa gatandatu ni ku munsi w'ejo, ateye utwatsi abakomeje kwikoroza ku muryango wabo u Rwanda. Ati